Naho neza turaje kubabwira ngo mwirukange muje kureba kuri channel yitwa ngo Ishenyi TV show. Ni y'umuhungu wo mu bijanda ariko ufite yerekwa unyine uri mu gukora neza cyane. Umuteze imbere mukandeho mukore subscribe na share na comment na like watching cyane abantu bari mu gukandaho bakareba ariko ni ngombwa mu kureba kanusa. Muza mureba video irangire yose. Sawa. Yes, muraho neza inshuti bavandimwe bakunzi ba Ishenyi TV show. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Abo bwije tugize ati mwiriwe, abo bukeye tugize ati mwaramutse. Kubera ko dutuye ku migabane itandukanye y'isi, bigiye bitandukana nyine muri ubwo buryo. Rero turabasuhuje cyane muri inshuti zacu. Abamaze gukanda subscribe turabashimiye, abatarakanda subscribe nabo dukomeje kubinginga no kubasaba tubinginga kugira ngo mukomeze mudukandire subscribe. Ndetse hari n'abakanze subscribe baza bumva bafite umutwaro wo kuba bofata link akayiheza undi muntu atekereza ko ashobora kuba atarakanda subscribe kugira ngo abe yodufasha nawe kandi subscribe. Kuri uwo mutwaro mwiza ufite turabigushimiye kabisa, Imana ibiguhera umugisha mwinshi. Rero twongeye twagarutse n'ubundi ni muri ya gahunda yacu muzi, muri ya top 10. Rero uyu munsi twazanye top 10 y'aba evangeliste beza bari ku musozi wa Nairobi. Ntabwo twagize uturere, twagize umusozi wose wa Nairobi. Nimba nobyita umusozi wa Nairobi, nimba ari Kenya yose, uko nkoresha kose mujumve nyine uko nshatse kuvuga. Rero nukuvuga ngo uyu munsi twaje twitonze cyane kubera ko duciye bugufi mu mavuta y'abashumba tugiye kuvuga, duciye bugufi mu mavuta y'aba evangeliste tugiye kuvuga. No kuvuga ngo aba evangeliste tugiye kuvuga ni abantu twemera, abantu dukunda kabisa bari ku mutima, kandi ni abantu bavuga ijambo bakarivuga nyine ukumva bararivuze. Niyo mpamvu rero twabashe kubatoranya mu evangeliste bari kuri uyu musozi wa Kenya, bo mu bwoko bw'abanyamurenge, kubera ko nibo turi gukora top 10, ntabwo turi ko dukora top 10 y'andi moko. Rero mu evangeliste b'abanyamurenge bari kuri uyu musozi wa Kenya, abo nibo twabashe gutora. Kubera impamvu yatumye tubatora nuko tubemera, kandi turabizi ko namwe mubemera, turabizi ko mubemera namwe pe. Rero no kuvuga ngo uwo tuvuga wese yumve ko tumwemera kabisa mu mavuta ye, kandi tumukunda, kandi ijambo rye turyumva rikatwubaka. Uhereye kuri nimero ya mbere ukageza kuri nimero ya 10, kubera ko ni 10 ntabo twashizemo bagonganye. Ntabwo mwese twari kubafata ngo tubashire ku nimero ya 10 ngo mwese muri abi 10, ntibishoboka. Kandi nta nubwo twari kubafata mwese ngo tubashire ku nimero ya mbere, ntibishoboka. No kuvuga nubwo mwari kuba ku nimero ya mbere, ntabwo noje kuvuga amazina mvuga amazina 10 cyarimo. Bisaba ko ngira izina rimwe mvuga rya mbere kavuga nyanaka. Rero nubundi mbavuze gutyo, nubundi babibaye uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa 10. Rero niyo mpamvu tubikora gutyo. Tubane n'abazakomeza kudukurikirana, turabibubahira cyane pe. Rero wowe utarakanda subscribe ugenda ubashe kudukandira subscribe, nta kirenze nta gikanganye. Nubundi nimba uzureba video utarakanda subscribe, no kuvuga ngo megabyte ukoresha uri kureba video nizo nyinshi kurusha izo ukoresha uri kukanda subscribe. Ariko no kureba ni byiza cyane, kubera ko tuba twifuza ko nituzadukora video uzaza wihangana uyirebe uyisoze, kubera ko iyo tura kuba dukeneye ko twifuza ko muzaza mureba uduce, nuko n'ubundi twagiye tuzaporodinga uduce. Ariko tuba dukeneye ngo dukore video imwe irambuye irimo amakuru ahagije, kugira ngo ubashe gufata agatebe kawe, ubashe gutuza, ubashe gukurikirana ayo makuru. Ibyo ushimye ubyandike muri comment uvuge ngo ibi nashimye, mwabikoze neza. Ibyo udashimye nabyo, kubera ko nta buryo dushobora gukora ibintu ngo byama bishimisha abantu bose. Biragoye kugira ngo abantu bose wamukora ikintu kibashimisha.
rero ubaye utashimye nabwo ufite uburenganzira bwawe bwose buhagije bwo kwandika muri komenti, ukandika ngo aha sinahashimye kubw'impamvu izi n'izi, ahangaha mwari kuhakora gutya, kubera ko turi abantu dukeneye inama zanyu cyane. Inama zanyu ziratwubaka, inama zanyu ziradufasha, kubera ko tutabafite nta na kimwe dushobora kugeraho, kubera ko ni mwebwe mbaraga zacu. Rero tureke kurondogora, tuvukore iyi top 10 twaje gukora uyu munsi kugira ngo iyi video tuyigire ngufi, kandi muzaza mwihangana murebe, mwokagira Imana ibintu muzabihabwe muzabitamire kabisa, muzatangire kuzamura agatiminwa, kubera ko nta marangamutima dukoresha, tuvuga ibintu kabisa twumva twe muri twe. Hari igihe tuvuga ibintu tukabivuga twebwe turi seriye kandi tukabivugana ubuseriye bwacu, ariko we kubera ko byashitse bikaza binyuranye n'ibyo wari utekereza ukumva bitari seriye. Rero twe tuba twabikoranye ubuseriye bwacu, nuko nguko buba bungana. Nimba biza bishikuka bica amazi, ubuseriye bwacu buciye amazi. Rero ariko nuzaza ubica amazi kugira ngo n'ubundi ejo tugasubira gukora ibindi bingana n'ubuseriye buke. Rero nguko uba watekereje, uzaza twandikira muri komenti. Apana abantu muza gushaka nimero ya WhatsApp ngo ariho muza kwandika komenti yo kuri WhatsApp, kandi ugiye gukomantinga ku bintu biri kuri YouTube taci bidufashije. Uzaza ukomantinga kuri YouTube, tuhasanga komenti yawe tuyisubize. Murakoze cyane. Reka dutangire nk'uko musanzwe mubizi, dusanzwe dutangirira ku mwanya wa 10. Rero umu evangeliste twabashe guheza umwanya wa 10 yitwa ngo Evangeliste Mukiranutsi. Evangeliste Mukiranutsi ni umu evangeliste mwiza uganira ijambo ry'Imana neza. Mu mavuta yawe turakubashe kandi turagukunda. Aganira ijambo ry'Imana neza, aganira ijambo ry'Imana, aganira n'ubwitonzi, aganira ijambo ry'Imana ikinyabupfura kabisa, ukabona ko ijambo ry'Imana riganiriye arikuye ku mutima. Mu mavuta yawe menshi turakubashe pe. Wumve ko tukubashe, kandi wumve ko tugukunda, kandi wumve ko tukuzirikana. Uwo muhamagaro wahamagawe mu gihe kigoye ngiki kugira ngo bashe kuvuga ubutumwa, turabikubahiye kandi ubikomeze. Impamagazi y'Imana tukayitenzira, kandi uzasenga Imana izakomeze igufashe kandi ikomeze kuzamure, ikomeze guheza imbaraga nyinshi zo kugira ngo uzaza uvuga icyo uvuze abantu bagitahure cyane, kubera ko hari abavuga ubutumwa basigaye babwiriza, akavuga ijambo rimwe ryatakaye ritari ryo, ugasanga abantu bose niryo batahanye. Rero muri ayo mavuta yawe uzakomeza usenge, Imana izaguheza amavuta menshi yo kugira ngo icyo uzaza uvuga abantu bazaza bagitamira kandi bakiringanize kijane n'ubushake bw'Imana. Twazamutse kuri nimero 9 twabashe kuhasanga umu evangeliste witwa ngo ni Evangeliste Maneza. Ni umu evangeliste mwiza twemera, umu evangeliste uzi ukora amagahunda menshi, uzi utabara abagwayi, uzi utabara abo bateze imiyaga mibi. Turamwemera, duciye bugufi imbere yawe. Uri umuvugabutumwa mwiza twemera pe. Amavuta yawe tuyahaye agaciro, amavuta yawe turayemera. Igituma twafashe uyu mwanya wo kugira ngo tubashe kukuvugaho nuko kabisa amavuta yawe tuyemera, kandi twumva ko ibyo uvuga n'ibyo ukora usa nabyo. Turakwemera, amavuta yawe tuyaha agaciro, kandi n'ubundi ni rya jambo n'ubundi ni ugusenga Imana igakomeza ikaguha amavuta yo kugira ngo ukomeze utamika abantu ijambo ryayo kandi bakomeze barihabwe. Twagiye ku mu evangeliste twabashe guheza umwanya wa 8 ni Evangeliste Kanta. Evangeliste Kanta ni umukozi w'Imana, ni umu evangeliste, ni umuyumbe mwiza pe. Mu mavuta yawe duciye bugufi, turakwemera, turakubashe. Uri umukozi w'Imana mwiza, Imana ihamagaye mu gihe
kigoye. Uri umu evangeliste kuva igihe cyose nakumenyeye n'imyaka yose nakumenye, ari mu ba evangeliste ntarigera numva hari akajambo kuvugwa mu muhana kamuvugaho akantu katari keza. Ni ukuvuga ngo ni umu evangeliste uhagaze mu mwanya we neza, arashikamye, ari muri midi. Twatambutse turagiye kuri nimero ya 7. Nimero ya 7 twabashe kuhasanga umukozi w'Imana Evangeliste Gapapa, umukozi w'Imana mwiza uganira ubutumwa bw'Imana neza, w'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo itorero barimo ahandi abari ku butumire, abantu bose baza bifuza kugira ngo babashe guparticipa kuri ubwo butumire aho hantu ari. Kubera ko niba mu evangeliste ugerageza agakora ibishoboka byose kugira ngo abantu babashe gutamira ijambo agiye kuvuga babashe kuryumva. Akagerageza niba mu evangeliste ushobora kuba ari kuvuga ubutumwa hatoboneka n'umuntu n'umwe, kujya abantu bisazije n'ibitotsi n'ibikibazo baza baraye ni kubiki ku majoro bakaza bagatangira guhunyiza amateraniro. Rero nubwo baraye ku majoro 3, Evangeliste Gapapa ariko abwiriza, ntibishoboka ko ibitotsi mwashoborana kabisa, ibitotsi uba birushije amaboko. Rero Evangeliste Gapapa ni umu evangeliste mwiza twemera kandi dukunda, ufite amavuta mu gihe cye ahamagawe. Turatambutse twagiye kuri nimero ya 6. Nimero ya 6 twabashe kuhasanga umu evangeliste witwa ngo ni Bizoza, umukozi w'Imana mwiza, umushumba mwiza, umukozi w'Imana nkunda cyane kandi nemera. Mu mavuta yawe evangeliste turayakubahira kandi turagukunda. Urahamagawe muri iki gihe kigoye, kivunye, igihe cyo abantu basigaye binangira, igihe abantu batagishaka kumva ijambo ry'Imana, igihe abantu bapokeye umukunga gusa batumva ko ijambo ryovugwa. Kubera ko hari abantu benshi usanga mu ikanisa bakunda amakorari n'intuzi n'umukunga, bagera igihe cy'ijambo ry'Imana cyagiye usanga abantu bari kubasinzira, cyagiye bazavuga ngo tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, abantu tukabona ko bazinga udutabo twabo, abandi ukabona ko bazinga udusakame twabo, bagatangira bakisohokesha hanze bakaja kwitega amabeho. Ariko mu mavuta yawe Evangeliste Bizoza turakubashe kandi ukomeze usenga Imana, ikomeze iha abantu kumva ndetse no gutahura. Twagiye kuri nimero ya 5, twabashe kuhasanga umukozi w'Imana Evangeliste Gatabazi. Evangeliste Gatabazi numva no muvugaho byinshi kubera ko ni umu evangeliste ikintu cya mbere w'umusosiyale, ni umu evangeliste kabisa ubohotse, ukoresha impano ye akayikoresha nta kwishira hejuru, akayikoresha atuje, akayikoresha yumva aresha n'umuntu wese, akayikoresha yumva ari umuririmbyi boganira, ari umucuranzi boganira, ari umuki boganira, ari umuntu ari wa muntu utaza winjira akumva boganira kubwo kugira ngo amuhindure. Evangeliste Gatabazi duciye bugufi mu mavuta yawe, turakubaha kandi turagukunda. Uri umukozi w'Imana mwiza uhamagawe mu gihe cyawe. Twagiye na nimero igira 4. Nimero ya 4 twabashe kuhasanga Evangeliste Ruboneka, umu evangeliste mwiza nawe ufite amavuta menshi, ndetse mugerageje kureba ni ukuvuga ngo muri iyi minsi afite amavuta kabisa, ni ukuvuga ngo Imana iramuhaye.
Imana iramuhaye kabisa muri iyi minsi, arahawe kabisa. Imana imuhaye amavuta menshi n'igikundiro n'igitinyiro cy'imbaraga z'Imana, bitavuye mu gitinyiro cy'ubushobozi, bitavuye mu gitinyiro cy'ubumenyi, bitavuye mu gitinyiro cy'iki cyo kuba ari, ni ukuvuga ngo bivuye mu gitinyiro cy'amavuta abashe gusigwa na Yehova. Ni umu evangeliste mwiza uvuga ijambo ry'Imana neza kabisa, akarinonosora. Ni umu evangeliste mwiza, ni umuntu, umukozi w'Imana uzi kuririmba, uririmba agafasha imitima y'abera. Mu mavuta yawe evangeliste Ruboneka, turakubasha kandi turagukunda. Twagiye no kuri nimero ya gatatu. Nimero ya gatatu twasanze evangeliste wo ku mutima, inshuti yanjye, ndamukunda cyane, ndamwemera, ndamwubaha, ndamuzirikana buri gihe. Mba mfite uduce tw'ibintu yagiye abwiriza, mba ndutegera kabisa, nkumva turamfashije. Amajambo y'ubwenge agenda akoresha kubwo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza, basobanukirwe bitabavunye. Evangeliste Kamusore niyo twabashe gusanga ku mwanya wa gatatu. Ni umu evangeliste mwiza pe, wisanzura, ubohotse, utishira hejuru, uganiriza buri muntu wese atuje, akwereka urukundo, akakwereka urukundo, akabura nk'uko yogira, akabura nk'uko yokwifata kugira ngo ubashe kubona ubwiza bw'Imana, ubashe kubona imbaraga z'Imana zimurimo, akazabona ibyo akoze, akazabona atari tosha, akazabona nkaho kandi agukora ibintu byiza muri wowe, uri kumva kabisa umerewe neza. Ariko iwe akazabona ibyo bintu, akazabona bitarabatosha, akazabona niyenda hari nk'umugabo bishobora kumutera, akazabona atakugereye ku ntego. Ni ukuvuga ngo ni umu evangeliste mwiza pe, Imana ihamagaye. Ni umu evangeliste mwiza pe. Ni ukuvuga ni umu evangeliste uvuga ijambo ry'Imana kabisa, akarivuga akarinonosora. Ni umukozi w'Imana, ni umuyumbe ku rwego rwiza pe. Evangeliste Kamusore, duciye bugufi imbere yawe, turagukunda kandi turakwemera pe. Hari igihe ubwira umuntu uramwemera ukaba umuhaye shitani, ariko ntabwo tuguhaye shitani, nta nubwo dusize, nta nubwo turengereye, tuvuze kabisa biri ku mitima yacu, kubera ko ijambo ryawe riza ridufasha kandi riza ritwubaka. Ari intambwe zimwe n'izindi, ari amayesikariye rigenda ridusimbisha, ridukura kuri zimwe ritujana ku zindi. Rero Imana ikomeze igufashe, Imana ikomeze kwagure, Imana ikomeze kuzamure, Imana ikomeze iguha amavuta menshi, kandi Imana ikomeze iguhishurire kabisa. Twagiye kuri nimero ya kabiri, twahasanze umukozi w'Imana evangeliste Ruhanama. Evangeliste Ruhanama, ni ukuvuga ngo nakurikiranye ubuhamya bwe, kandi atanze vuba aha, avuga ku mbaraga z'Imana, avuga ingene imbaraga z'Imana yazibonye, arazitahura kandi ziramufasha, kandi ariko none ndahebye. Evangeliste, duciye bugufi imbere yawe. Amakuru, ubwo buhamya nari mvuze, wavuze, nari nsa n'ubitaye mu nzira. Ni ubuhamya bw'uburyo wabayeho mu Burundi. Umudamu araza aragutora wicaye ku ntebe y'inyuma, araza arakujana, aje kukugira umwana we buca, umugabo w'akazi karashira, ibintu bene ibyo sinabivuga byose. Ariko Imana kabisa yarakwiyeretse, kandi ukomeze usenge, ikomeze ikwiyereke, kandi ikomeze guhishurire, kandi ikomeze guha imbaraga zo kugira ngo ubashe kuyikorera udacogora, udacogozwa, ndetse utonaboneka n'ikintu na kimwe cyo guca intege. Mu mavuta yawe turakubashe, mu mbaraga wahawe n'Imana turakubashe, mu mpano wahawe n'Imana kugira ngo ubashe kuvuga ubutumwa turakubashe. Imana ikomeze iguheze imbaraga kandi ikomeze ikuzamure. Twagiye ku mukozi w'Imana twabashe gushira ku mwanya wa mbere, n'umukozi w'Imana nemera, reka muvugeho nimara nze kuvuga izina rye
duhita dutambuka nta bintu birebire. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukozi w'Imana nemera pe. Namwemeye kuva tamuzi, kumva muri njye nza nifuza ngo icompa nkazamubona akazabwiriza live pari, bashe kumva ubu butumwa pari. Ni ukuvuga ni umukozi w'Imana uzubwiriza atabebera, ni umukozi w'Imana uzubwiriza akavuga ubutumwa bw'Imana aba yahawe akabivuga ku murongo, adatinya uko ijambo ry'Imana ryanditswe, akaba ari ko avuga nta gucisha hirya ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo Imana iba yarahumekeye abanyabwenge kugira ngo babashe kubyandika, ngo twamara twe tukabicisha hirya tukaba tubivuga uko bitari ko tukabigoreka. Tabiyo uko ijambo ry'Imana ryanditse niko azarivuga. Sinabona umu evangeliste abarozi batinya kawe, kubera ko uje uri umurozi arasatura, ubuzanye urataha gutyo, urataha wahombye. Ariko no ndahebye uwo evangeliste twabashe gushira ku mwanya wa mbere ni evangeliste Gwiyereka. Arije ndamwemera, ari we uramwemera, sinzi nimba nje ndamwemera kandi ngongera nkemera n'ikimurimo, kubera ko ikimurimo nico kinini kurushaho kandi nico gifite agaciro kumurusha, kubera ko tazaza ngo atubwire ibikorwa bye n'amatendo ye, azaza akatubwira uko ijambo ry'Imana rivuga. Ni umukozi w'Imana mwiza, ni umu evangeliste mwiza uganira ijambo ry'Imana kabisa abantu bakumva. Ni umukozi w'Imana kabisa nemera kandi nkunda kandi nzanzirikana ijambo rye. Turatambutse turi ku bakozi b'Imana nta bintu birebire. Turabashimiye abantu bose mwabashe kudukurikirana, abantu baza bihangana bagakurikirana video ikarangira. Imana ibaze umugisha mwinshi, turabakunda. Naho ubutaha, ciao batarakanda subscribe n'undi tukomeje kubinginga. Murakoze, mugira ijoro ryiza, abandi mugira amanywa meza, murara hajyana, mwirirwa hajyana. Ciao naho ubutaha.